Tufan abinin teksti bilen, onun eserleri bilen bizge ışıraşu artistlarga zor beyren. Biz indi okugan vakitta onun spektakllerindeki üzüklerini imtihanlarga çıgara idi. Hem şuluk vakitta biz ihtibar ettik. Onun kebek Tatar dramaturgiyasında sahne janrını anlap, giroylarının karakterini oşatırgan diyaloglar yazışı dramaturglar bormak bilenine sanardık. Belki köpürtüp de etemdir, yok derecesinde. Şınlap da Tufan abinin mına şu Meskev'de okup kaytağı, özünün de aktör olarak sahnede oynağı, eligi dramaturgiya janrında işsiz kalmagandır deyip oylayım. Onda halk özüne xos bulgan giroylarını tiz tanıp ala, tiz atıp ala, ondaki replikalar şuluk. Öldürmüşten Elmender'de bulsunma, İlefrüzge Dürtkiyav bulsunma, onlar halk arasında ayrım frazalar bulup yaşay başlayı. Hatta biz artistlar da üzere oturganda Tufan abinin tekstleri bilen koyşağında aralaşıp alabız. Çünkü onun o tekstleri uylanılganına tügül, o indeteki turmuş tecrübesinden çıkıp yazılgan. Her bir premyera bu tiyatrda bizning işim beyram. Benim işim büyükte. Men bir premyerinde kaldırmayayım desem dürüst buladır. Neşedir yıllık ikinci sostav bilen bu spektaklni belgili qaraganыбыз бар idi. Bu yıl premyera bulasın işituge men endi жүгіріп keldim. Büyükte ilk sostavni bilgeç benim için bir kızık idi. Kim koysa rolde miken deyip rejissörünün видимо şu kadar mene turu kitiruğu artistlarına bik ışadı mene. Bik ışadı, потому что her bir artist, her bir rol ilk постановка bilen çalıştırganda bik de matur, bik de anık kile, bik de dürüst kile. Бірнеше десте еллар элек Туфан аға мен өлең yazgan bu eser әлде актуальлыгын югалтмаган икән һәм тагын шунысы да кызык булды. Инде 90-нчы еллардан бирле сәхнәдә балкучы артистлар янәшәсендә әле берничә ел элек кенә сәхнәгә менгән яшь артистларның бер тигезлектә, бер дәрәҗәдә диярлек уйнаулары мине шулай ук сөендерде. Bu men Kamal'ның spektakllары, аларга мен киләм, теге күңел ачып кайтыр шиңнә түгел, ниндидер бер җан азык алыр өчен, ниндидер сорауларыма җавап алыр өчен, тормыш мәгънәсен аңлар өчен киләм. Бүгенге спектакль миңа бик ошады. Чөнки яраткан артистларым уйнадан да, яраткан режиссерым аны куйды. Һәр хәлдә теге одноразовый спектакль түгел. Моны кат-кат килеп, кат-кат карап, менә булган җавапларыңа, булган сорауларыңа җавап эзли торган спектакль.